Pakaposh, chamikintek especial tama akin ira. Kanika wariosh ke emoruar ohroner chorti. Ukeche ekanuar takai mastakop sheguar akanop tama uyototir ekanuar fe y alegría. Sheturu tama echinamurak. Akin ira warka warase tuakawira kochua war akanop emastak tama kawohroner chorti. Kawirik. Incha us ticharigap tanipat markagap tanyut tichan tanipat mar tanyut empus si aksol chuk No. Yasha Dulu Si Ka Unicil Cum ¿Cómo? Unicil Cum Unicil Cum Ich Bangko chua era kawira inkosis upeka ut ehun taka upiarop akanuarop tama uyototir ekanuan ira uchamiop takameira taller enatanyah ji akin war akanuop ut ihpop upekop uyupiop I ohronop tama ohroner chorti anika wariosh que taratron takayahi ascancias de mesio pues hashe warukanse mashtak tama uyototir ekanuar she lain syarabna tamay khaba tamay nakpat ohroner numero 10 Santa Maria. Chahabesh tama ham syawah tonirai aronon ko sya warakan mamasta. Chahabesh tamay warasia she achet tamay otot kanwar kanwar she waring wahgu khashu ya mastako ganito akano atse bayon tamakau honer ito khashu panu akumpa mera uyokir tu anon yubika kakansio khashiro Emastak ucapta kamera sair ya kasho uchekso tu nor panoshu uchop akin y kasho pues uchamio y panupan inkohti kon akayo upescopu de sihbayah. Tuka akin na wahku kanuar mastak Akin en wahku lo que es en nivel intermedio en wahku cha akin lunes y martes y también avanzado y también akin miércoles. Tuka waret tetap iro pye mastak shewar wuronop tame kasmay nira to akanop tama kaworonera chorti. Bueno, igual nana pero tata pero ukansiko mastakop chow mastak y pan to akoronera uyupi akumpata kamera sayer y pan hasho pues uchamikop ukansiko ta kamera sayer je mastak pues opna ohronop tamaka ohronach opna uyupiop yupo ohronop panu opna usihpop itu upeskop utehun tamaka ohroner itu anono ibika wahgu ukekwaris itu amachi asatpa Ashe ohronerera kakache natanya akhir tama morwar ohroner chorti takaru takartia hupane kulpil yole twits pashin